Ayuthi mana yele ya mirongo kenda no mwende bakulukitwe na wikiro thumbi mamburena yaraya ukujiri ni gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza na njuri yawe. Siasa nicionekete kumatoka mamburena ya nare MC wa kiago kia mpingaroni erite seneta wa Meru Kathuri Murungi bamucwirongura bashindana na kiriti kia useneta na ntuna kuoneka kuremwa ni ngui yewe nawe munini wa gavana mutumwa ntwethingi yake ari wete Kathuri abadi utumira beta ciawe kuthuya kigina kia urutingwe bwa county ya Meru no ntokoti nitianiritio kulukuko kigina kia oversight kia maseneta na rane ndinga gavana Kawira onekete kweba siasa buruntuko ya Ruare. Mutugi Kare aina ribotie. Rukirwa na gavana wa Meru Kawira Mwangaza na ikinyitie Ntonyero primary wandini ya Bothugusi Centro kiri murandi jwa kuruguria bwaulu ntereji aria MCA Douglas Mutea na ugite wari tayari buruku gwatana na gavana Mwangaza kenda bakaingia kiroto kia ringi kura atukwire tugo support gavana wetu na tutino ogwa tuikwira tugo support ilazima tukuhwatire as a community nigenda tumba kuona maendeleo ja mega ojara ugu promise antu baku na ete promises tukuona cia kanyua na ete rona gavana wetu athithia na kuga na gugitata na kuthithia na ni tukwenda kwenderea bara bangi bakuigwa ronjei bete bakaigwa ronjei na ariku hale hapa hizi wakati ya maneno rai negita ria gavana wetu gututethia na Murungu endere gukutharima na tutino ogwa buru tugo support na tukurombere Murungu na nikenda umba gukinyia kiroto ke Mumeru ara kubatere na wenga gavana Mwangaza akiaria na ugite iki ni kithima kiawe kia 20 kwinjaja kaunti ya Meru bagitumaira kiragita kia thirikari akiuga we moroto jwawe ni kwinjithima bibingi kenda kunyontora kaunti iji na kuma au tukarukunika kenda twita Mutea batukurukiria mbesha twejana ndi gwakira gitangi gikinene na tucoka twikira chuma gitangi gitie guru kou na ndi tukarukunika tucoke na ndi gite gikenja yangi katurugire tutimamie machine kinya ketha tutina mbesha cia gwakira kana gwikira gitangi machine itimama tukenderea kwenja no ntondona asi no tukubacwa ndona na kwija kauga nenkere ni thima bina bire bwenjete mbwakire tukethwo tibio twenjete tutiakirwa lakini tukenja bibingi ndona akaja tumuri twenjete katumberi gwaka na ndi twitithirie gitangi iguru ikie tumitwe na rwiro ruru ingi sana rwita tukibienja no mwathani aringe kiama antu baba ingi batutetherie twambirie gwaka gavana Mwangaza ari kuma Ntonyero nethirite akigwatania na atongeria bangi kuma kiri thirikari awe na thirikari nene kiri gutongeria kethwa kumagara kia MYS kira giukari na mbeu mbithi 291 MYS twende kazi kabati kaende aranga gavana Mwangaza akiari ugite na bau bamwe bakauma ubetite ngugine na bangi betite skuru na 190 ni professional security guards. Watoto wetu 67 ni wale tunasema ni daily farm managers. Tuko na vijana na wasichana ambao pia wameweza kuhitimu kuwa house managers. Tuko na mipango hawaendi nyumbani. Tarehe 29 tuko na principal wa Meru ako wapi? Amekuja kuangalia maana ako na list, anachukua watoto wanaingia katika tekniko yetu ndio waendelee na masomo yao. Kiremsis baraboka rikia thunigiki bakiona ni kugwata mbaru gavana Mwangaza kwa miaka 10 na bakiuga ngugi uthuji bwa kigino la kigutumio ni thirikari ya kaunti yao. Tunashangaa kuona ukienda kupeana mbasha mahali ingine watu wanaleta fujo. Sisi hapa ni wangwana na nikwambie South Mendi tutakushika mkono hiyo miaka 10. Na wewe igwanto beteta nene Meru hapa tomba speed ireko bado tu tayari kama MCS na oni mama indira kwirire ndi tayari na ira tunga mbuti mbegirete waumira kio unde au otherwise abotho guchia gatigate itukaretie muno kuri MCS wa Meru County kinyagwe ni at the bottom of your heart ugwo twina agwo katinda kugiwa ichunguri kukanyuma bado twetikaniririe turi assembly Meru tuga gavana wetu turi nyumewe na tukarita ngugi na gavana igita riri ria gavana wetu Bishop Kawira Mwangaza atu MCS tuli ansara kukire gavana oversight yetu tuthithia ke gavana take any other person tusa sawa no tite kanantu
bombo turigiria commitment ira twene okethirikari nikenda antu betu batetheka. Asante gavana, najua mwelekeo kwa miaka 10 tukethirwa tuonete mantu manene na tukethirwa twina change na change ile na Meru. Ngugi atu tule MCS ikuthitha ngugi oversight na gavana kumunga mkono na agutita sasa na agutiguta sasa twamwira hapa na namna hii kenda Meru yuma guita anga wake iturekeriwa na gavana twitire ni Meru ngugi. Opposition batikinya tubathatu excellence gavana ndene Meru county ibathatu na baute kabetire baromba kura abakaritie kiama ibete barombe kura 2027 bachoke bewe kura ya Simon Kiani. Kiri munini wa gavana Mutumanto ithingia ethira kiuga bakugwata riboti kigina kiria seneta wa Meru Kathuri Murungi arare jabathangi kinakyo na njira ya kuga ni kuthuja utumiri bwa mbeca kiri thirikari ya gavana Mwangaza kigina kiu nandi ni kirungi kini koti guturegete mbio oversight tugwetekera oversight ndete correction kwa TV aku te oversight ndire kwa TV sawa sawa antu betu ndendo bwiro ora betetie na agwete na athiri kabisa na kira ngwenda kuga ndenda kuga antu ba Meru county okaja kwethe ngugire kuremewe twa prepare mtu ungi ajuke gitikira gitina thina. There is a certain group that went in court to challenge the oversight, the money that was supposed to be allocated kwa Senate ambayo mheshimiwa Kathuri yokerie report yewe ya Neo Meru te yethe gututethia ni ututisha report yeriwa atiri mbeca ira Kathuri arene ni cieyite kuritana cio ngugi kurwa na mama igutewa ikoti igotewa ikoti nende Kathuri narite muchara yoawe bando oversight tutikuereke nende narite muchara agatumira mbia cia taxpayers money kurita ngui ciothe narite nende muchara eyendele na ngui ni sawa. Muthiene kiri MC wa Kiagu Simon Kiambingaruni akiaria na ugite we ni core ya mubunge wawe Kirema Ngucina gukamatite akiuga migambo ira kiri mariria ri Southiment njuma nthiru na ichokerete na kuga nkome kiri gavana Mwangaza. Kirema araugire utuko na muthenya enyume gavana Kawira Mwangaza na turari nawe igoro na antuma ambira itu ita wire gavana ndi nyumewe miaka 10 tena gavana ongi kwa ndene centurimenti kute mtu thuri na kura ukuga mantu gavana turuga gavana ni sawa sawa na ndi na ma centurimenti ni kugwete mbaru utuko na muthenya na migambo mheshimiwa Ngusine Kirima na withindruite na ambira na arua mbuge sawa sawa na gwatuika ageto kanu kia akethere murongo indi ndina maugire na kanywa kawe akethere nyuma ndenda ugwira antu ba Southiment migambo Ngusine Kirima kumicokeria o ara yaugirirwe araugire ati wana thomi atitanagia mundu etanagia weru wo kwina ndagetana enyume gavana Kawira Mwangaza na gavana ambirire atiri ndire ogeta South Centurimenti ito mumenyithio mwire nejite akenya sawa sawa kute bwega uthukute ucokera makosa kuma ikarone bemwe Yesu wandi nego jisti gicigo mbunge kia Southiment nkiripot rantito cia weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare.